Seo mar dúirt mé ag go láiste na Toirbhirte I mbaile Loch Garman deas na Gréine. Díomh a chuirde is mise Freda. Agus is mise Fiona agus tá muid a súl go mórnis Bannaí Céilí an deire seachtainna seo go chuide go na Comórtais seo ag fheiceáil na hÉireann I Loch Garman. Agus ar nó tá muid is rothú beo agus tá muid a súl go mór go mise bling gon deire seachtainna. Cínte ba muid is rothú beo agus is féidir muid a leanúnt ar leathanach Facebook Fleadh na hÉireann. Bígí túnálteteach ba muide an seo, ba héin an seo, ba Fiona an seo, agus ba an crackan seo agus ba an ceol an seo. Bégus ar nó tá muid is rothú beo ar hainsáid TG4 faoi láthid, scapaigí an scéal a cháde agus tásúlan go méise bling ó cheanna tíre agus as fod na Chruinneachán sin agus muid is súl go mór le deire seachtainna iontach leis na Comórtais. Nis muid súlan cíinead chuide gan na Comórtais se bhís ar siúl an deire seachtainna seo agus muid tain ar nó gás rothú beo. Tosínis leis an Consairtín go chuoine yoga idir rábhlíonn déag agus chublionna déag gríis. Scar go gudir tús inis leis sin faoi cheann coppla nóméid agus ben somla conainn sin Comórtas na Sinsear ar nó agus ben muid ar an éir ag cearú héise ceithid agus chuidir tús leis Comórtas sin ag leabhar héise ceithid. Gur maithagad Fiona agus maidin amárach baimid an seo bra lua a tosú a strothú ag ceara chuna de ag Comórtas Sinsear an bhilódin. Chuir sin muid inar ngúiseach tam cínte. I leanann aráigan sin le Comórtas na Críte dos na daoine óga idir 5 bliana déag agus 8 bliana déag sin a tathmhóibh ó cearú héise héin agus in íag sin baimid a tathmhóibh ó Comórtas an Rogha Gléas agus sin a tathmhóibh tí ag go tíochlog gamma leisceil cearachan na cethir agus sin dos na daoine idir 5 bliana déag agus 8 bliana déag. Agus be muid rásin sin a ríist de dúna go na Comórtas a smú ag fheiceáil na hÉireann sin na Comórtas Sinsear na Bannaí Céilí bhés ar siúl sa Dome agus bigí léinn ó chearú héis is sé ar ai. Ar nóid tá muide an seo ag na Comórtais ach is mó rudaí eile atá a tarlú thar timpeall Mhaile Loch Garman ag fheiceáil na hÉireann. Imlíonn atá Fleadh cam againn agus feice sibhann sin cuid den action hí son is ráide tá siad ciún go mag go fóilach ach bí cinnte de go mbeidh neart sprí, neart ceol, neart dása, neart chrac híos ar shráid na Loch Garman le linn deire seachtainna. So chuinnig í súil amach le haidh Fleadh cam ag fheiceáil na hÉireann fiche cethir. Well, Lúnasa studio, I have Jennifer Byrne. Jennifer, you're no stranger to Wexford. You're on the Fleadh Executive Committee. How is Fleadh 2024 going? Yeah, well, all the competitions have obviously started this morning. So, well, not all of them, but we've a couple of venues up and running now. So, 13 venues in total. You're only in one of them. And some of them have up to 4 rooms on the go. So, there's a lot of people doing a lot of running this morning, so... Absolutely. As you said, we're just here in one venue. How many venues did you say in total? There's 13 different venues in use. That's a moment over the weekend. And how many competitions do you estimate, or do you know we have running over the weekend? There's over 250 competitions running over the weekend, and there's over 5,500 competitors taking part over the weekend, so... Busy weekend. Busy weekend and a major challenge to find these venues. Did you find it difficult in the run-up to the Fleadh to find the venues that were willing to host and were open to hosting the competition? We have to say everybody in the town has been really, really welcoming to the Fleadh. We have had so much help with all the schools and all the venues and caretakers, the principals, everybody have been really, really good to us. So we can't complain now. If it wasn't for them, we wouldn't be here today. Absolutely. It is a huge undertaking for any committee. How long have you been working on bringing the Fleadh back to Wexford? Working on it a long time. Before COVID and everything, this was all in motion, but the last 16 months since we were announced as hosting it this year, the work has really started. But we put together a really strong committee and everybody has a lot of fun together. So we can't say it's not all work. Well, it couldn't be a Fleadh if you didn't have a bit of fun and a bit of crack. That's a huge part. We're all talking about the competitions here, and that is the main focus of Fleadh na hÉireann, but we have to have the bit of crack as well. Have you had any chance to enjoy any of the crack all week? Not massively now, I'm not going to lie to you. I've been fairly busy now for the last solid week now. I haven't got down near the town at all yet, really, bar the odd 10 minutes here or there, but
That'll change, I tell you. And when will that change? Sunday night when that last competition is done, I will be making the most of it, I can tell you. Yeah. You'll be down the town, and I've no doubt that the Fleadh will continue into the early days of next week. And oh, it will, yeah. Yeah, you won't have to worry about venues or anything else at that point. We'll turn them back around for the schools. Like, we can't expect them to have to do it all, but yeah, look, it'll be fine. And you had a big opening event last Sunday that went well for you with Michael D. Yeah, we had a great day. Now, we were kind of hoping for a bit better weather on Sunday, but the turnout was absolutely fantastic considering, and the crowd really received it very well. So we had a great time now, I have to say. It was a really, really enjoyable day. Great. Thank you very much, Jennifer, for coming in. You're such a busy lady, so thanks for taking the time to chat us. Right. Been I'll give Jennifer Byrne dinne the chuiste fheiceáil Fleadh Dome. Nói tá muide anseo tá muide chur anna Bhaile Lochgarman. Seo den chéadúir don Fleadh Dome a bheith I Bhaile Lochgarman. Ba cámuid súlanis trí thúla ceoltóir áitiúil in the éileán tuairi si timpeall cuidas na háiteanna I Bhaile Lochgarman muid. So seo chuibh in the éileán le mo Lochgarman. Well, tá Fleadh Dome féidir faoi anseo, agus an féidir riamh, tá sí a rochtál anseo I Bhaile Dúchas féin, Lochgarman. Tá an ceol tradiisiúnta beo Lochgarman, agus gach lá is ihe an seacht anseo, beag raon ceol tradiisiúnta le clúisteáil. Tá míid anseo ag an gigrig, áta bheith deis ag idir óg agus éiste ceol a roinnt státe. Agus seo an áit freisin ceol Uachtar na hAoine, Mícheál Dí Domhnaigh, an Fleadh, an Domhnach Seachata. Is an seo ag Westgate a bheith an cúne Gaelach, mar aon le himimeachtaí seachtain na Gaeilge. Tám féin an gcuiste I Mlíne, agus tám deimhande go mbeidh rudaí ar siúl de chách. Mar ecinn sibh tá an áit plódathe, agus tá daoine in ngach áit ag Bhunscoil an gceol. Bhí ar me gansaí ahrú, mar tá ag gansaí Fleadh Dome armanis, agus nachfuil na gansathe go hála na Mlíne. Tá Fleadh Dome ionach faoi lán seol an seo a Lochgarman. Is cinnte go bhfuil an seachtain seo aus ar fad. Cuirthaigh na Bannaí Céilí deir leis an Fleadh an seo san ollphobal Dé Domhnaigh. Agus mar ecinn sibh taobh hirdíim, tá gachtainna ag obair go dtí. Agus sin agsúla sin, fáging mé sibh le versa dairán. A chréiteoirín lóntes bronnam dorach, chruinneamh sa fórstas tú baróte tain slach. Dáscí an boróias ag sile sa loiblam, stál up beag loite tráthnóna gála. Drí eitil dum dodal dam da dum dum, drí eitil dum dodal dam da dum dum. Dáscí an beag loite ag sile sa loiblam, stál up beag loite tráthnóna gála. Go hálainn ar fad, sinní éire ní éileán ceoltóid óg as an áitin seo arnúgus feicmuid tuile agus cluismuid tuile ó éire a gatha an deire seachtainna. Nus tá muid díú arnú ar chundé Lochgarman agus tá deigín go chríomhachaí an chomórtais inseo i gundé Lochgarman agus tá bannaí as ceann go na críomhachaí sin, sinní Eve Maloney as críomh Carrig Bháin, Eve de 100,000 fáilte agus 100,000 mahad as sachta bheith in sealing in Or mágad. Nis inis chum beganín faoi an gríomh atá go héin Carrig Bháin. Well, bunaíoch críomh Carrig Bháin in Bhaile Lochgarman gábhlín ó hin. Bhí méadú mór ar gcuoine ag iarraidh ceol a cheannta agus rangan na ceol dhéanamh nó rangan na damhsa dhéanamh. Cuirmar cuiste le chéile, bhí an hisismóirí le páistí ag iarraidh ceol a cheannt agus daoine a raibh sim mór acos sa ceol agus tháinomar le chéile chun cuiste chuir le chéile agus ranganna agrú dóibh. Tá lán ranganna ag gcuin beagnach ranganna i gachúir leis ceol ag an éim seo, agus tá lán ranganna damhsa ag gcuin freisin tá ranganna seanós agus rince céalaí agus rince set. Tá sé soléir inis go raibh sé ag teastáil sa bhaile. Agus rinne sib díire chanáma go Fleadh na héidir agus inseo a Lochgarman am líana, so bhí sé timeáil a go máid ar muide a gonamara. So tá go leor mammies, daddies, buil well, sta hí muintre bháil lug tarníisteach le hí seachan le gimimecht. Is rud mór mílsacha?
Yeah, tá sé go hálinn agus tá bhíd fearmhuichas a gach duine tá ag spreige gach duine. Agus má bhreanam mu din seátá feicimid chuide go na buile tá go héin tú héin chum faoi chuide go na daoine agus chuide go na peictúr tá mu ceann seo. Well rud atá antáhachtú táhachtachú ná na heachtarí sóisialta cosúla seisiún agus céilí agus fiú turas grúpaí go dtí féilte timpeall an tír. Buinean gach duine ansol das na rudí sin agus is féidir ó cair just dhéanamh freisin so tá siad antáhachtach. Go dtíireach mar recins mu sin neart card agus a go úrla sí agus chola na tarní le chéile agus anrá go gon cheol agus gon haltararnú agus chonig mu blaise be an sin gon na peictúr arnú ach bhí cruú sin naine a mó néonsí lípse an tachtain seo agus chunig mu sib i mum ceol agus feic mu a blaise beg gon ísan seo in seanis. An dascadó sinniad arnú buil holtas Harigháin in seo a lochgarman do chríomhhéin íomh ach inisisiom ceachir an tachtain a chuipéin go dtí seo. Bhí sé tá sé fósar bhí sé éis tá napáistí go léir ag sin am ceol ó maidin go dtí an ihe tá ansolta acu híos Somália inis anis táid ag dul sios go dtí na Comórtais tá cúpla déine daltaí sa Comórtais an deir seachna seo. Tá chalíháin a gcuin ag déanamh an lilting sin tradiisiún anmór é le garman. So blionanta ó hin ní bheith bhuailis beidir nach raibh siad an ann an orlaise ceannach, ní raibh lán airigid, nó beidir just nach raibh orlaise ann ag an am agus rinne siad an port as a bhéal. So tá sé anna jazz chun an tradiisiún sin a bheith fós an seo. So tá chalín ann sa Comórtais faoi thugtaíoch ag déanamh sin aniu. Bhfuil go neirí sin líb agus arnú tá sé intach is dóigh go rodóchasacha bhealacha sin go lochgarman ach ná lagadtíú í banú héin soltas a go deile an seachtain maid an chor tá an bé neart ceol agus neart síimsíocht agaíoch dun cíns goú tú beganín chola freisin agus bé neart scíad an tachtain segan le chuna dé. Ní Eve Maloney a háde as críomh Harigháin in seo a lochgarman. Nis cámid súlinn cín chuide go na réalachaí a bhhainint le Comórtas an Consairtín a bheits a tasín seanis gan bhhail. Mar recinn de beteáir is Scotland, each competitor will play 2 tunes in sequence mar sin seine gach am a hóid há fort cean in chéile agus is scear inis go gluisimuid na páirt sin fad agus an hála in seo mo chóil i léana agus támuid bís i Freda Hatton nach bhfuil. Tá mé héin bís an chun Comórtas seo bhí mise ag cuidas na Comórtais ag lefuil cúndé agus cúige agus fan go gluistú an caiid an tána ceoltóirí óga seo do chreide. Agus réir mar a hiigem támuid ré le go aigen is go dtí an Comórtas, so stop muide bladrail an seo is Fiona agus rachmuid coildíireach go dtí Bannaí agus sinní Jacinta ní chanéile. Dí roiib a roiine úsle agus fáilte faoi Fleadh na hAoine. Welcome everybody to the Consairtín competition 12 to 15. Thomas Bio and the Meon Socialta and Shaw. We're live streaming. So you can find us at Fleadh Facebook page. Oh, can you hear me? We'll try it again. Hang on now. Technical difficulties. I think we have a few gremlins here, I think.
Well a hard sin Harling tarnún ar a vín smuid a srothú be couple of 5 bheit technúlinn sin ach chuidir cuiir sin inis gan bhhail agus be muid curtús leis a Comórtas héanaan is faoi cheanna nó méidínú ró ach a Freda bí tú héin a seins ar an Consairtín. Bíon agus bailach be go mé in an bheitnomíoach leis na daine óga seo tá chaidán in éis ag na Fleadh dó chreide Fiona mar dúirt mé thula mé iad ag level chunde ag level 5 agus scanró sé rilí tá sé dochreide. Tá méid sin na tolú agus duine cinnta sinna an Consairtín tá dá lábhí gis tá rá nóta ar gacha on chrappe, so is uirlis an na bheogaí an éascail le humpar ach tá golóir a tolún ar bhíon an Consairtín á hennim agus mulam go mór na daine óga seo agus it gol ar an áda mar níl sin éasca a ggóil oscóir tlua oscóir daine eile ach tá siad rééis an obair dhéanamh I gahabh na bliana agus tá sé ionach ag bheith an seo. So tá sa gom gcuimiid gcónaí I kind faoi it's the taking part that counts, but really sin éon rud ag fleaiciúil na hÉireann tá si tagad tríd chomórtas go dtí seo chní de thuirt an seo, so tá méid tnú go mór leis an Comórtas seo. Tá sé dána chumasach agus so Inisham, would I dacut a olam or kisartu lishi hain would Tá sí anna dhechar ólam agus tá hain fós a fálam. Níor ólam misisií bhí gart, so ní hain san óla misisiir an Consairtín in achar. Ach tá go leir gceis mar dúirt mé ach tá siad anmha inis leanann siad orthú tosaíonn siad ag na ranganí ach an rud is a churann aine ormsa inis gachéon baile beag tá daine a hennim ar an Consairtín. Fádó bhíoh tradiisiúna Consairtín cinál beidir híos a gunda chlár achanis cuma tá go leir acu gona mar Fiona Ní Fhlaithearta bratha ceoltóirí coisearaga agus tá sé go ionintach agus ní is orlis anna chustasach é, so anna chustasach ach is orlis an bhín í an Consairtín. An ban chordín mar thugad siad ar fádó, bhfuir is go sin? No, an ban chordín, so an chordín dus na mná go bunasach agus go leir dus a ceoltóirí tagtha as chunda a chlár marrá ba iad Mrs. Crotty agus Dina mar I hain. Dáardach se do chruí chaíad an egus tú gasúd chumá agus a fólam tú chumá go bhfuil agus an tám agus a skill a hain stachan a ríad agus sin mar deir tú hain tá sé bailíhuiid na seo Comórtais go sinis tá sé ar státe mór in seo ag fleaiciúil na héann. Tá sé do chreití. Tá sé do chreite agus níos chuann sé teachnáach ar chuid dacu tá siad chumasach ach tá féin bhaoín ionintach agus nar chuintear sa lá tá neomhhain tá sé ionintach an féin bhaoín sinna eiscint inína óga agus níl siad a fechantar na scálan tá siad a tógadach busca ceol agus a sinnim lena gáde agus bhfuil siad is buint soltas sin in rud is táchtaí leis an ggheol goil daine óga buint soltas. Is rud amháin a bheith réiteach don Comórtas agus an caiid an sinna anard, but an rud is tátaí faoin geol ná an crack a bhainte. Go tíadach. Agus bhí muid a cant le Eve Maloney an sin ar bálíns, bhí sin a cant ar an gné socialta a bhhainn leis seo le chaíide. Tá sé chótáhaach agus is cum cinná a héanaú tú ar dahan chuirtar fáilterót má orlaiste de lábha, so tá na daine seo ré le go amach Dunsail agus an dana a hiúil agus cordú nua dhéanamh agus bei fáilterón po go divan. Nis se háirta bháilín a bheú chuid go méid Fleadh24 tíochaid be a ríiste nocht ar TG4 agus neart le hecht an seo tá line-up bra an seo fríd nach chuil chaíide. Tá sé dó chreite tá go raibh golóir daoine túúnálta isteach agus tháinig mé chuid gon bhír sin leis an flút blowout ach ba fear na fedó gomóra ling a ríist an nach bei Michael McGoldrick an sin lena mana tailig an bouta seo, so ba sé sin annaías le chlostal. Ímar an sin agus the West, the Ocean String Quartet, Aldach sin flútador eile go Devon, INB, Clonrush agus na Traveller Girls. Ja, agus neartile freisin Jack Warnock, Natalie Hayes ba, Sharon Howley, late for the train, Tásúla nach Romór daoine late gon nó dearnach gon train le híocht teaga Loch Garman agus ar nó Muinsirí chuáin na Devan Brothers as Nardwood I gárna agus bise sin anna síbsúla. I mean, lástritin sos an scálan agus stáitileg, so me héin go person tásúla go mór leob sin. Agus ar nó bé neartile Egan ar a glár in sin nacht chumá céan agus mar den muid bé se cruúla be TG4 ó leabhar héis
an nuí ará agus be se srothú be chomá céna seainsoir fud na crunne cos lei gohfuilmuid inmh chomá céna. Cínta, but I mean, a lehéid go line-up an sin mar dúirtú. Nadidir cén lín grúpi a bhís tí an sin bhachtaína íoch agad mór le freistal éon cheannas na ceol chormacha sin. Tá sé ionta chuirte sin ar fád atáirliú hís ar máile. Ach sin iad na ceol chormacha ifigúla a bheith ástrathú beo goinge. Tá ceol chormacha eile agrathe ag lucht, agrathe cuiste na Fleadh. Tá beag na seisiún ba ceol ar tá aimse go deas an seo le garman inniuh so bhí cinnte go mbeidh tithe tábhar na lán le seisiún agus a crack agus go mbeidh siad an bfuir ar na sráideanna chumá. So tá muid caiilann amach chuid an chracan is agus muid an seo ach tá muid ag an cuidir táchtaí in is ag na Comórtais. Is dóí garíide tá tálainn ar bhealach mar cuma chungatha tú a loch garman an teachtain seo. Is cuma mar bhfuil tú a chusúil síos na sráidnaí má tá tú stig ag scoil nó ag hálaí pobail tá seisiún beg nó tá cleachta ceol, so níle nasp ceol, is cumá tú thorba ar máile an seach an teachtain seo cheartta marrá táneart síimsíochtta. Agus mé ceola go sa Fiona. Hainme an adóig stáin agus tá sí tarníach na sríiste mar tá Calínbeg mór na Somálam agus tá sí hén is dohí I ggéar bheith ag lecht agus go daí ar chuid gan na thuúla si tá nádóig stáin ina measc agus chomáile sin tá sí ar a mosca ceol agus tá idir chomá chéanana, so tá go leor bíon le héana bháin bíon neart bíon beag nach seisiún beag éonracha go lerá sa teach, so nó tá se go hálainn ar fad. Aonach bhfuil mollam thu agus go éir leat leis a bheadúg san éis, but inis sílim go bud réile go leráise an ádan gá ar leisceil an sin na cháde ach mar dúirt Fiona sin mar a hálíonn ar bhí mit a trothú beo. So arás chuing inis a ris go leisceil chuig Jacinta Ní Fhlaithearta. Gur míle maithagaí, bhí sin ná chluisteil. Can you hear me? Very good. Well, fáilte gachtainna go fleadh na hAoine anseo a Loch Garman. Welcome everyone to the Consairtín 12 to 15 competition. Thomas Bio and the Meon Hoshelta. We're live streaming today. You can find us at Fleadh Facebook page, TG4 Player and Comórtas Live. And the best thing about this is you can watch all contents back later at your own leisure. Now, just a few house rules now before we start. In the case of a fire, you know where to go. You go down there the door where you came in. There's a door here to my left and another door here to my right. Mobile phones, if you can please switch them off now before the competition starts. Permit recordings, we only have 2 at the moment, so you can't record if you don't have a permit.
Now, Gurmila Mahagut, Nash Ivra Do, competitor number 2, Alison Hill from Nashville TN US. If we give her a round of applause there. And we'll just make sure all the doors are closed now before the competitor starts. Perfect, thank you. Thank you very much. Now, Umahor Ividitsi, competitor number 3, is Bridget Redmond from O'Neill Malcolm, Maryland, US. If we give her a bula bus there.
make sure now all the doors are closed before the competitor starts. Well a chuirde tá muide chun brise beag a thógant ón srothu, so féidir sibh gul agus cupán té ach bannaí ling, bígí rais, ba muid rais gan cúpla nómad.
Gur míle maithagad. An chéad umthór eile, the next competitor, is Ivris Shea, number 6, Isla Ní Nail, Ballanús, Kirky. So give her a bula bus there. Is Isla here? And again, we just wait till all the doors are closed there. I think there's still people going out.
I'm just going to do another quick roll call here. I know we have number 7, Dara Lambert, so just hold on there, Dara, for a second. If you're here, just raise your hand up high so I can see you. Number 8, Declan Keogh. Is Declan here? Perfect. Number 9, Fiona Ní Fhlaithearta. Is she here? Very good. Number 10, Conal Darcy. Not yet. Number 11, Olivia Angland. Yes, perfect. Number 12, Maeve Gunn. Do I see Maeve? Oh yeah, perfect. Number 13, Seamus Reid. Perfect. And number 14, Ciara McGlinchey. Perfect, so nearly a full house. Well done. Okay, so number 7, Dara Lambert, Wicklow Miners, Kilwanton. If we give him a bula bus there, is Dara here? Well done. And again, we'll just make sure now the doors are closed before the competitor. Well done. Say a big thank you to the doorman there. Well done to you. Perfect.
Now, our next competitor is number 8, Declan Keogh, North London, London and Southern, Britain, UK. Do we have Declan? Well done if we give him a bulla bus there. Well done, Declan. And again, we'll just make sure the doors are closed. Well done.
Now our next competitor, number 9, Fiona Ní Fhlaithearta, Bala Abui Uvala. Do we have Fiona? Number 9. Oh, she's coming. Well done. And sure, we'll give her a bula bus there while she's making her way up. And all the doors are closed. Well done.
Okay. Number 10, we have a late slip for number 10. So number 11. Oh, is he here? Oh, well done. Okay. So number 10. He's here. Okay, so number 10, Conal Darcy Laka Galiev. Okay, we'll give him a bulla bus there. Well done. Now the doors are closed. Well done.
Now our next competitor, number 11, Olivia Angland from Glenfis, Kerry. Do we have Olivia? Do we have Olivia? Well done. So we give Olivia a bull bus there. Well done, Olivia. Well done, and all the doors are closed. Well done.
Now, next on the list now is number 12, Maeve Gunn from Mullahoran on Cavan. Do we have Maeve? Maeve, well done. We give Maeve a bulla bus there. I don't know if the door's closed. Well done.
Now, we're nearly there now. Number 13. Do we have number 13 here? Seamus Reid? Is he here? Well done. So Seamus Reid from St. James the Great, Scotland, Britain. If we give him a big bowl of bus. Well done, James. Well done. The doors are closed. Well done.
Well a chuirde támuid tamanis le deire an chomórtas ach támuid go le brisebeg a thógealanis fan gíling agus fagaí copantéirí pein agus pigíráis fi an coppla nomad.
Now, Sinsear and Comórtas, now that's the end of that competition. I'd like to thank all the competitors who came up here. Well done to you. I'd like to thank the audience here. You were great. And all the audience on the live stream. And also, very importantly, I'd like to thank all the volunteers here. You see them all in the yellow shirts. So well done to you, and we give you all a bull of bus. We're going to give the adjudicators now, Aoife Ní Fhlaithearta and Ní Fhlaithearta, just a few minutes to make their decision. Well, mar dúirt jacinta an sin tá deire tagtha le Comórtas an Consairtín faoi ar idir 2 bliain déag agus 5 bliain déag anseo ag Fleadh na hAoine. Tá na moltóirí a chur agus a cúitimh agus tá de fannacht inis go mbeidh de torthaí uing. So tá mis sa stúdio agus tíbhlum tá Tomás ó Bhuil Domhnaigh do chéad fáilte róta hamáis. Agus Freda. Is tú ordrúnaí chomórtas ceoltóirí éireann postmór agat go deimhin. Is mise agus tá fada an lá tá man sochad sa Síocháin seo le beagnach 5 bliain agus féad. Ítach, well, so dos muid an córála, tá muid chun breanú ar an Sibh Grace an nua atá seolta le déanaí ag comórtas ceoltóirí éireann. Go húntaach, yeah. Agus bríomhar Sibh Grace an nua comórtas ceoltóirí éireann. Inis dúing faoin Sibh a hamáis cén fá ar cheapsibh gróise in am Sibh nua a chruthú go comórtas ceoltóirí éireann. Dá nó nuair a héan gachtainna ag raigegus don éiríonn siad níos éasta caiithí sé rud nua dhéanamh agus rud nua thuiscint mar sin de. So bhí Sibh idir líana going le fada an lá ach bhí mar exméadamh ar gur bhaithan rud é ceann nua a thos nua agus mar sin de chun cabhair a thuairt do créimhach an cáiltis agus muintear a bhíonn ag cleachta ceol ar fud an domhain dar nó ní fheallar an Sathairn éireann ach an gach aonid. So rinne mar cinenne chun sin a thos nua agus chuine mar fuireann le chéile sa cáiltas smíanamh ar agus rudaí a thos nua mar lei sin. Cínte agus is mó na hara atá tagtha ar chomórtas ó bunaíoch comórtas in 9 agus 5 héin agus tá gachrod ar lína inis. Gachrod ar lína, yeah. Cén na hara is mó ag an stúar an Sibh seo? Céir na rudaí is nuálaí atá le feiscintear an Sibh áirithe seo? Is dóilm rud tábhacht a tán mada leis na créimhacha ná is féidir le gacha an créimh anam féin a chur ar an Nigerian seo agus is féidir lehanach a bheithe chu féin agus rudaí a chur chun cín ag an créimh túil agus mar sin agus tá sin antáchtach. Agus éon rud a bhíon ag tarlú in gacháid lo féin agus sin a chur ar fáil ar an Nigerian freisin. Rud atá antábhacht ceapan féin
mada leis an idirlín seo go bhfuil na fheiceáil go léir atá déanta ag comórtas laibh le fada an lá ag bhuiligh fógartín ar thosaigh sé beidir níos mána beidir 25 bliain ó hen ag tafad ag Fleadh agus mar sin de. Agus tá gach éon ceann díobh ar fáil inis ar an idirlín is iadráil siar agus iad áil, tá sé go léir ar fáil. Agus rud tábhachtach nuair a bunaí an comórtas 1951 rud suntasach a rinne siad ná cinna dhéanamh maidir le i dachas sa ceol agus san áraníocht agus mar sin de. So tá an siomh nua an sathaging inis agus tá ólas ann i dtéobh i dachas sa ceol ón níonra go dtí an trío levéil agus gach éon agus scolanna, meánscolanna, Bhunscoil agus gach éon duine agus gach duine bhíon ag gomhád an ceol is féidir leis cabhair a dhéanamh a cabhair ar an idirlín seo. So tá sé sin antacht. Well, is ionintach an nachhain sin agus daoine óga a fála a cheol mar dúir tú fad na cruinne sin agus bíon feib ag annach chuid átaí nachhfuil teagascóirí na geantar, ba bhfuil si duine sin an goteach agus teagas agáil ar lína sin ionintach. Agus rud sí múil freisin ar an idirlín ná go bhfuil lehanach ann do ceol nua cumtha chuir in gáis. Agus aon duine gur féidir le pís a ceol a láthair doing is féidirling a chuir an áde ar an idirlín seo. Fuair mar bart mór ceol le déanaí ó ceoltóir in chunda na Gaillimhe agus ní déirthe me tanamatára tá sé san is féidir dar an idirlín agus anamach. Fuair mar stoilm timpeall céad nó níos mó rialanna uig. Ceol cumathe ag an bhar seo, tá sé an éhuail. Dochreide, agus is ionintach an taide atá an tam cinnte cartlanta ann ach bhfuil sé déanta ar bhealach thar a bheith nó aimimsrethe. So má cheol sibh. Agus rud amháin eile tábhachtach go bhfuil an idirlín tá sé ar fáil Gaeilge agus i Méarla. Agus tá comórtas ceoltóirí Lonathe is ar fud an domhan ar fad, I 22 tír ar fad ar fud an domhan tá sé sin ar fáil. Rá hir is bheith a dúir tú an sin, agus luigh siad an sin go bhfuil deginn de chréimhacha sa chunda seo a bháin. So má echan túir ar éireann, cibhid créimhatá an éireann? Tá níos mána ceracéad istáim timp ceracéad. Is mór a méid sin. So inis tá bhí mi sé caiint leatsa an tam seo nar ag bhí tú sa bhfuilin gar, tá mu inis sé luchgarman, cecho le gaiirí le luchgarman im léana? Ó, tá gaiirí go honntaachling tá annach chuid ar siúlan sa i luchgarman. Gach lá agus gachíthe, agus tá annach chuid daoine ag teachtasteach chun ceol a dhéanamh, agus gan éisteach leis an ceol freisin, tá méid anna hásta faoin éag. Ionintach, agus rud anna háhachtach agus muid dridim I drón na Comórtas is se scoléigse, cecho le gaiirí le scoléigse im léana? Ó, bhí sé go honntaach am lína críochnófar sé ar maidin, agus chula méid go raibh níos mána 8 páiste freistal ar rangan na ceol ann, agus Péidir mar sin bhí níos mána 8 múltóirí ceol agus áraníocht agus rinceann freisin. So tá muid anna hásta leis. Ionintach, well gur míle mágad as ama hógant, tá go gur fear annach nóha chu, agus níor luigh mé na máíocht am líana a hamáis, tá go ar thugtú sin fin Fear limní go deimhan is ordrúnaí chultas ceoltar éireann Tomás ó Mhail Domhnaigh, gur míle mágad. Tá muid consúlachah inis siar ar bhuachhaintí an Comórtais, Comórtas an Consairtín idir 10 agus 5 bliana 10.
Bhna chuirde fáilteráis agus tá na homathóirí ar fád inis fuistíáin, bhí se thbár a lu go Freda I lehead go chaid an bhí san go bhah se mar seach, bhí se os a hard. Freda ce ceapú. Bhí sé ionintach mar dúirt tú Fiona agus ní mailumm sa triblóid na multóirí camera ní sé éasca cinna dhéanamh caidan an ard ach stílanna an difriúla, so bhí daine a bhí cinna sinnim go deasré, daine eile rih arnádíocht tharbheith casta á sinnim acu, daine eile a raibh na variations bhí me faoi geasta ag na variations a bhí á sinna ag na ceoltóirí óga seo, iad ar fad an na chumasach. Luamuid níos túisce cinál go míoch an Consairtín á sinnim go tréin hí a gundé a chlár, nuair échans tú ar listan na nómathóirí, daine tag a thsáile a Stát Aontaithe Mhíreacha a Sasanna agus fudfad na tíre, tá siad le mulla go háard. Cuirta cheaptú hain? Cheap me gur sé ionintach agus ceann go na rudí smústaí thug mis suntas thó ná bhí me breanúir líon na nómathóirí as choile cheantar mar deartha agus bhí beag nach le a tháinig as tíortha th lear, so tá se duchreití. agus léach sé an táhat bhí me caiint níos túiscin sin le Tomás agus an si viidirlín an ruchtan a chóirsta chuoine, is cum céanáte bhfuil tú, bhfuil ruchtan agat ar hagus chun ceol, bhíoch sé a brathir na daine bhí a cheantar nó sa bhrósta, so bhí an tá linge go raibh píbre go raibh ceoltóir in sa geantar tá tála daine áirithe, ach níl sé sin ga chéim bailile agus ga chéim tír, so is ionintach an rodéile feiscint agus tá méid nu go mór leis na tarthaí seo a chluisteáil. Tá, agus tá sé ionintach charíre an drámóga ag ceall dárdach se de chrí charíre, drámóga ag ceall atá chuid a grís an anam isteach sna thuirlí sé seo, agus mar dermuid iad cho cumasach siad bhanána híochtach anseo ag go bhleith cheol, rud mór mílsa charíre. No, agus ní rud éasca éagol sús ar nard an sin, agus bhíidir fad cho sucr. Agus bhíon héin na cruthe ach bhíidir fearhá agus fad le mulla go háir mar dúirt mé níl éiad ormanisce das na multirí bhfuil sús sin tá cinnte bhfuil si héin faoi bhrú agus a chorála sús an sin, but is fúsatá sé agus tá cinnte go déanaine siad cinenne aonintach mar dhéana siad i gcónaí. Se. Bhna chuirde tasúlan gur bhaint féin salt as sin tá muid scearnis go méid na tarthaíin. Rock bit an arás go dtí just inta ní chaníile. You're all very quiet now, aren't you?
Well, we have white smoke anyways. So before the results, I'd just like to remind you of our next competition, which is live streamed. It's at 4:30 today. It's the accompaniment over 18, and we'll be live streaming from 4:15. So I'd like now to welcome our two Multari, our two adjudicators, Fiona Ní Fhlaithearta and Ní Fhlaithearta, and they'll give out the results. So if you give them a bula bus. Agah bhíon Comórtas sin ar fad. We really enjoyed every single performance, so a big round of applause to everybody that participated. So tríú áit in third place, Dara Lambert, CC Kilwanta. Dara Ott in second place, Ciara McGlinchey. Agus sa chéad áit búteoir inniu, Freda Ní Fhlaithearta. Agus Sinsear Comórtais now. Don't forget all the prize winners. You can get your photos down at the Fleadh office today, tomorrow and Sunday. And don't forget our live stream as well today. The next competition is at 4:30, live streaming at 4:15. Gur míle maith ar fad agus slán live. Seachardsa sin iad na bórtsaíonn sin cohardachas mór mílteach ó chríoch agus be márabeg ar ball begaine a gona bórtsaí sin ar fád ríist ach scuilemuid líb tá ban anseo as comórtas huaisceart Loch Garman sinní Molly Tobin. Molly, the head fall, so you're very welcome here today. Thanks a million for having me. No problem. We're delighted to have you. So you're with comórtas Loch Garman. Yeah. When did you establish this comórtas, this branch? So Loch Garman was founded 13 years ago, so 2011. And ever since then, it's just been great to be a part of. And I was only 11 years old when that happened, so it's been wonderful growing up in Loch Garman. Lovely. Now, tell me about your own involvement in this comórtas and your family's involvement. So, through the years, I've been youth officer in Loch Garman. However, for the past year or two, I've been the PRO, and I have great involvement in Loch Garman as well. My mum is the chairperson, my Margaret Kinsella, my nana, is the president, and it's all family involved, and I teach in the branch as well. Lovely. So very much a family affair. So absolutely. Keeps you all together, so no time to fall out or to no, have absolutely any fights not. like that or anything. Yeah. And you play yourself. You play a few instruments yourself. Yes, so I play the harp and concertina. Very good, very good. I think we're going to get a clip of you maybe in a minute. But you've had a good time at the Fleadh this week so far anyways. We've had a good time. So I've just
came from the under-18 group of kill competition, and we're after getting 3rd place. So that was absolutely fantastic. That's amazing. Yeah. That's amazing. My God. So you're on a high. On a high, over the moon. Oh my God, that's amazing. That's so good. So anyway, this is your own branch of the Comórtas here, Toirbhirte. Yeah. Tell me a little bit what we're seeing here. And so these are all the pictures from the Leinster Fleadh, and what a Leinster Fleadh we had. We won all our group of kill competitions, 1st place in them all, and I mean, we were on a high. We still are on a high from that. It's been absolutely outstanding. But these pictures are just all of our groups and bands and all of our members taking part, and just it's all the friendships that are formed through the Fleadh. That's my nana over there in the corner. Yeah, doesn't she look great? So loads and loads of young people. I mean, you're getting the Daoine yoga, tá tú hAoine sin freisin. Yeah, so that's my student there. She came 2nd, so she's competing tomorrow morning. Very good, very good. So those are the photos. So we were following you guys around last night. You were very busy at the gig rig. Yeah. So we're going to get a little clip of that now. So it was quite, it was late enough last night, I think, so you were very good to accommodate us and to let us follow you around. But yeah. It was absolutely fantastic. It was a 10 o'clock slot. We were close to the gig rig with my Céilí Band, Céilí Band. And it was the best crack I've ever had at a Fleadh. It was absolutely unreal. And to be in Wexford as well down here, sure. Outstanding. Yeah, of course. Okay, so I think we're going to have that clip here now. So this is the gig rig from last night, Le Comórtas Fhuaisceart. An tascadó buinead buil ó Comórtas Fhuaisceart Lochgarman mar bhí le fheiceáil sin an gig rig a raid agus muid anmhaoch gur scuilte de stachmuid. Molly, what a night, what a week. It's been amazing. It's been absolutely outstanding, and for it to be here in Wexford means so much more as well. It's so good to be in the locality as well. Absolutely, absolutely. And you get to look forward to it again next year as well. Absolutely, yeah. And I'm so glad that everyone seems to be enjoying the Fleadh as well. Absolutely, yeah. The atmosphere is unreal. Like, it's all positive. Everyone is just delighted. And the sun is shining outside as well, which makes it really 10 times better. It never rains in Wexford anyway, doesn't it? Sunny southeast. So come here. You're not finished yet, though. You're still busy. Your branch is still busy. It's not over yet. Absolutely not. So currently the under-18 Céilí Band competition is on, and we have 2 Céilí bands in that. Wow. We have the Mill and Cran Hill. So I've got them where they both played, and they've played amazing. And sure, it's just great to be here. So hopefully now, fingers crossed for something else over the weekend. Of course. And I suppose, would you be minding them as well, checking in on them and making sure, you know, everyone's happy? And, absolutely. And I have, again, family affair, all the cousins, and you just keep in line with them, and it's great to have them here. Well, Molly, thank you so much. Congratulations again on all of your achievements to date, and the best of luck to the rest of the members and the students in your own branch, agus Bhunscoil as go delegate and thanks for all the welcome as well in Wexford and Shagahalling. Molly Tobin sin chords and nish Cahamwood Soul Ed na Boortsarí a ríist ag Comórtas an Consairtín go Chruinneachán Ed a Rábhlíonn déag agus a chuglíonn déag gríis na torthaíonn seo arnú sa géadát in sin bhí Freda Ní Fhlaithearta sa Sathairn na háit bhí Ciara McGlinchey agus sa tríú háit in sin Dara Lambert chomórtas mór mílteach
óchrílob fad. Bhí siad lug thbáir a lug a tharnú sinniad an trúr a tháinig amach chun tosa insinniuh agus tásúlam go bhain sib antainehas mar bhain me héin agus Fríd agus na cosa gemocht in seo agus a riimi gemocht. Bhí sé ionintach Fríd agus dim se scipuin tráthnóna. Déimiigh sé sciupi agus caimérá a se go deasc bhfuil churna gol go muo. Chéad churna tá bhachta an seo. So muo tíróin agus cilmhaantán, bhí sé ionintach agus bhain me héin ansoltas agus tá dit snú go mór leis an gcuid eile. Ná déon dearad goimid a ráis, beagání níos déanaí ná mar bhí fógratha níos lucha, be Comórtas Sinsear an Túnlaichan ling ag carróhééis cethir in jobh. So bígí ling ar ball beag. Sinné agus an sin I ríist amárach be Comórtas an Bhlóidin, Comórtas Sinsear a sin arnú, be muid an éir le seo ó chearúgan de ará be Comórtas na Cruinneachán sin go bhhaoine idir 8 bliana déag agus 8 bliana déag I ríist be muid éir ag cearúhéis a hían agus be an ráig lééis sin gona daoine idir 8 bliana déag agus 8 bliana déag gríis agus be muid an éir ó chearúgan ceithid aráis na tráthnóna amárach. Agus an Domhnach ar nói Comórtas mór na Bannaí Céilí agus muid a caintear chun gol go muo, thuaidh sé go muo an ar ag cáracha sé im líana ní lis a géine mar bíon an caiid an sin do chreite. So Comórtas mór na Bannaí Céilí ag tachoing ag lehartréise ar gamaléisceil carróhéise sé a tachoing ón Dome ar an Domhnach bígí ling. Well, a cháirde sinné gur míle maithagaílug a sochta bheith ling in jobh. Náid am gí darmod a bheith ling ar bálín bagaríiste carróhéis ag ceithid Gunsanlachan agus tá muid asúil go mór leis agus tá cínta go méise chomá agus go tarbhach leis an Comórtas a bhí ein zíireach in sin. Sin é a cháirde lang go fóil feicimiid ar báil sibh.